Mayapayabak pong pasibayo, at yuta na po king kadwampulot siya madomingo ning karaniwan na panahon. Pakyabe atala po king kakatampanalangin kaniting kapag masusyan, ring makatuking intention. Para king kapasalamatan, ding lectors and commentators, Charismatic Community Group, Richard and Chona Yungul, Nympha Agapito-ong. Para king special intention ng Quisha Kiss de Vera. Para karing makatuking kaladwa, Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Nelson Deirit, Victor de la Peña, Romeo Samia, Rodolfo Reyes, Maria Dominic Teres Texon, Demetrio and Maria Gutierrez, Clarita Gutierrez, Josefina Gordon, at ding sa Blancaladua king Purgatorio. Talakad tamo po at makyabe, kindalita pamuklat. King Masa, ikayo puniling manuan, puriyayin Diyos, King Masa, ulisa.
Ilagyuningig pa ang poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. Kita mo pong iniking kaduwang pulot, isyam a Domingo ning karaniwan na panahon. Potang itamo, manalangin tamo. Etamo mo kabud manalangin. Nune, ingke katamong panalangin, ating malalam ang kapanaligan king Diyos. Kaya itamo, etamo sa sawang manalangin. At itiing paki na kikatamo ning Ginu, king kikatang Ebanghelyo ngeni, na itamo bilang meto a Kristiyano, parati tamong manalangin at sa sawang manalig kaya. Sabi tala po, king katamong panalangin, din kikatamo pong magsilbi, king kikatamong parokya, rin kikatamong PPC, rin kikatamong PFC, ang poring manimuna, king kikatamong 90th founding anniversary, na din kikatamo pong parokya. At panalangin tamo naman, ing Kabiliana, ning kikatamong bansa, lalong-lalo na karinta kalakalamidad, tining earthquake, ang popo, tining pong dadala na bagyo, ing bagyong Ramil, ngayon pong kasalukuyan. Si Shantalang irakatang kasalanan, manyat ang kapatawaran king Ginu. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, maralas kang migsalita kay kami, king kay kang amano, king kay kang Santa Iglesia kareng tao, at yara ka pekibatan Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, binyeme kay kami, ikatungkulan, idala arapan mo, impamangailangan daring sablang tao, dapat maralas alaking isipan, nuning kay kaming sarili, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, sabihan mo, ing sukat king parating manalangin, at ay masisira loob, dapat ating oras, asasawa kami at susuko. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ilong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king pekamata sa banwa, kapayapan karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. Dinatang kami, bang manalangin kay ka, O Diyos, sa ikpami, pagkaluban mo kesa ng kapanaligan, king lugod mo, uling king metong akakaluguran, masasawop na yung kaluguran ng yatsu king pamangailangan. Ibili mo ka rin puso mi, ing sika na naloob, magdulap,
king kekang kaburian, king sablang bagi, amiyatad katuliran, kareng ang gananing tao, huling pagnasan ming, maging kawangis, ing kakaluguran ming Jesus, gawon making magkapilit, king panalangin, ting pusumi, huling nung ing tao, babyeya, ulining pamamilit, ng manyawad, kasilalo ng bunye, ulining lugod mo karingke kang anak. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Dinatanglaring Amalekita at lisuban dalaring Israelita, karin king Repedim, nganang Moises kang Josue. Mamili kang mapilan karing lalaki, at bukas puntalan yulat labanan ding Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan ke ing tukod abinye ning Diyos kanako. Depata ng Josue itang inutos ng Moises kaya, at mekoyang mekilaban karing Amalekita. Kabang i-Moises, i-Aaron, ampo ihur, minukyat noman king taluktok na ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat, ding Israelita, ilaring manyambut. Dapot, potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat, ding Amalekita, ila naman ding manyambut. Inyang menikal na laring gamat ng Moises, kinang walang batong maragul di Aaron at Hur, aapiluklukana. Kaybat, tinalakad lang mingat baking siping na, at telan dalaring gamat na, balang mibaba. Era lape paboren migbaba ring gamat na, angga itang limbog ne ing aldo. At lubos na lang simbot Josue, ring Amalekita. Ing amanu ning Ginu. Salamat king Diyos. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa king banwat yato. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa kimbanwat yato. Iyat nakulo ring kakong mata, karing bundok-bundukan, nung nukarin manibatan, ing kakong kasaupan. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa king banwat yato. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa kimbanwat yato. Enay paintulot, ing mitusid ka, parati yang makagising, ing mimingat kaya ka. Wa, ing mimingat king Israel, eya mipapaiglip o matudtud man. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa kimbanwat yato. Inginu yang bante mo, siping mo at siyo, ban kaya ka magluwalo. King patingapo ning aldo, nakapanasakitan, niing bulan kaya kabaning kabengyan. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa kimbanwat yato. Ingatan ako ning Ginu, king sablang panganib. Ilisyan ako king sablang ligalig. Ingatan ako king kekang pamaglako, ang ganag king pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman. Inginu yang sumaup kanako, inginu amengawa kimbanwat yato. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Manatili ka king katutuan aabalo mo at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman nung nino ing meging maestra mo
at manibat inyang malatika. Balo mo no ring banal a kasulatan, aminye kabyasnan keka, at meging dalan king kaligtasan, king kapamilatanan ning pamanalig mo kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan ape paisip na ning Diyos, maragula kasibyan king pamanuro king katutuan, king pamaglaban king kamalyan, king pamitulit king maling dapat, at pamunuro king malinis a pamibiyebye. King uli naniti, ing talasuyo ning Diyos mirina niyang kagiwan, at makasadyaya para king sablang dapat amayap. Maigpit da kang yuyutos king lagyo ning Diyos at Kristo Jesus, amatol karing mabie at mete. Alang-alang king kayang pamagbalik keti at pamag-ari. Amo nanda ka, ipanaral mo ingamano ning Diyos, makapanawon man o ali. Manablok ka, mangamano ka, at munyesi ka ng loop karing tao, at itulo mo lang, kambening kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan, ing maya pabalita. Ing amano ning Diyos, mabiya at darapatya, panuyata na ing lihim ng buri at isipan ning tao. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka ang timurin, Pamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Salita ni Jesus kareng king alagad ing meto nga talimhaga, bang ituro na karela ing sukat lang parating manalangin at kapilan man elamiminalob. King meto nga syudad, nga na, ating meto nga hukom, alang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao. King syudad mo ring ita, ating meto nga babaeng mebalo, amaralas pupunta king hukom at parati ng sasabihan. So panuko po laban king kanakong kalaban. Kaya may bisa, kining hukom, kilub na ning makabang panahon. Dapat king katatawlian sinabi na king kayang sarili, agyang alakong takot king Diyos at egagalang kanino man, so panking manakit katuliran ing babaeng iti, bangtok na nga na kong pangabalanan, magka-asora na ako pa king pamamunta na kiti. At nga na ning Ginoo, dimdamyu king sinabi ning marokawukum, ngeni ipagkait na kaya ning Diyos ing katulira na karetang pinili na amamaus pa sa kaya aldot benge, eno kaya agad sa upan. Sasabihan ko kaya kayo, agad-gagad nung dinan katuliran. Dapat panyatang ning anak ning tao, manakit siya kayang taong manalig kay tiking yato. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po ang Kita mo po ngini king kadwang pulong Domingo, kadwang pulot siyam a Domingo, ning karaniwan a panahon. Nano kaya yung panalangin yu kanining Domingong IT? Nano kaya
inke katamong darawon king Diyos, bangkanita, pakirandamano rin kay katamong panalangin. Sana panalangin tamo yung ganaganang kalamidad ang malilyari king bansa tamo, regalang patugo tayo earthquakes, ini pong dadala na bagyong ini, yung bagyong Ramil, at impong alang kasigradwan at kagulwan king katang bansa. Naitangan sana manakit tamong ustisya, kalupa na po nining babae, kining katamong ebanghelyo, kareng malilyari king katamo pong bansa. Prayer power. Minsan po ating meto ngayon nakalalaki, manalangin niya king Diyos, na sana di na ning bisikleta ning Diyos nga doning kayang birthday. Kaya po yung gagawa na, bayalungob king kaya pong classroom. Dumala niya pa mo po kitang chapel na ning karelang eskwela. At sabihan na king Gino, king birthday ko, sana dinan mo kong bisikleta. Pero dinatangyal doning kayang birthday, alang dinatang a bisikleta kaya. Po may siralob ining anak. Mintay kilub na ning chapel at king altar, ikit ne po itang imahin na ning Birhen Maria, king wane at kebit ne king bagna. Kinangwaya pong lapis, ampong papil, at atinyang sinulat ketang papil, at ketang papil, likwane o karinya makatalakad, itang imahin ning Birhen Maria. Kinabukasan ita pong pari, linubya king chapel, at apan sinana, alayng imahin na ning Birhen Maria, at ikit ne, itang papil, at binasa ne, nga na, Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi ko ibabalik sa iyo ang inyong nanay. Kinidnap niya paling mana. At kanita, niya nga balo na po, ning presidente na nitang eskwelang aita, dinina ning regalong bisikleta ining anak. Ikayong anak, kayo gagawan ta, iti metong yang kwento, bang illustrate kaya kayo the power of prayer. Itangan po at itamongan keti, mo itang simbata mo, lalo kaya, rengke katang panalangin, apidaladala, nabubulong tamo, king apong Ginoo. Mekad siguro, yung panalangin tamo, itang atintang masanting apangangatawan. Yung panalangin taking Ginoo, atin tamong masanting apambibiye-biye. O kaya yung panalangin taking Ginoo, atin tamong successful obra o kaya successful business. O kaya po, yung panalangin tamo, yung kapag nasan ka rin kayo pong anak, ang pong pamilya. May kadi kayong ngayon, yung kayong problemang pidaladala na anyaran nyo king apong Ginoo. Pero yung kutang, manakit ta kayang prayer power kareng sablang panalangin tamo. King Ginoo, king Domingo ngayti, at naman masanting abinye kay katamong parabola. At naning parabolang IT, parabola king panalangin. At nga nang sasabi kay katamo, ko sana masisira loob king kay kayong pamanalangin. At makanado ya po, ing parabolang IT, parabola nitang metong nga babaeng biyuda. Nung lawin tayo po, yung sitwasyon ni babaeng biyuda ng IT, hopeless siya. Alay ang kapag-asa. Bakit po? Puling ketang kayang social status anyang panaunan ng Ginoo. Bakit? Kasi mo muna, babae, tanda ng tamo po, reng babae, niyang panahon ita, second class citizen lamo. Ela pwedeng makisabi king kanino mang lalaki, except mo king kayang asawa. Kadwa, iya po byuda ya. Niyang panahon na ita, patse byuda ka, ala kang kapag-apag-asa, pilelele da ka mo. Mo pagtanggol, ingke kang sarili, ala kang legal capacity na ipaglaban me, ingke kang sarili. Alwa mo ita. Nune,
nung lawentaya, ing pangatao ning ukom. O, ing ukom mayti, iya po disanes siya. Korapya. Mekad, abayara na nitang kalaban na ning babaeng IT. Kananya pang manakit istui siya, may bayara Aliwa mo po ita, kananing kikatang ebanghelyo, iya nga na alayang pitatakutan, ninuman. Ing Diyos man pitatakutan. Alayang pitatakutan, ninumang tao. Baka nano kang makipag-deal kining metong nga hukumayti na makanya yung pangatao na. Hopeless siya talaga inipong babae king kikatamong ebanghelyo. Bang manakit siyang ustisya king kayang kalaban. Pero, nanong gawa na? Eya po may siralob. Eya po may give up. Lalapit alang patugot kaniting ukom. At ing ukumayti, king makabang panahon nga ning gospel tamo, pigbigyane. Pigbigyane, aliwa itang, ating yang lunos kening babae, nune pigbigyane, uling sinabi na nga na, lunge keso panining babae nga iti, megkang asora na ako pa, na aldoldo na akong pupuntalan at manyadyang sao, potang mabuisit na ako mo. Iting reason na. Bakit sino paning babae? Kaya nga naning ginukikatang ebanghelyo. O impa kayang Diyos? Potang manyawat tamo kaya? Namit mong katuliran, namit mong istisya, na kaya pakirandaman itang kikatang panalangin? Kaya nung pakirandaman talaran kikatamong pamasangin akit tamong nung makanalo tamong, kamit itang awsan tamong prayer power. Kareni nga lungpunto sa reti. 3 P's of prayer power. Nanla po reti, mumuna partnership. Kadwa, perseverance. Katlo, persistence. Kaya mumuna po, itang partnership in prayer. Father Patrick Payton po, impong promoter na ning Family Rosary Crusade, at inyang sinabi, ano kasing sinabi na kay katamo? The family that prays together, stays together. Ikaya po manalangin ko pang Santo Rosario. Nino pong manalangin kay ti Santo Rosario bilang meto nga pamilya? Atin pa? Kinukulanan ita, tiya po. Kanita, yung mga latita mo sir. Automatic. King pamilya, mga dilang, Santo Rosario. Kaya po, impong panalangin iti mo kabut solo effort. Agyang po naman ni Moises, na metong yang masika na leader. Kailangan na mo naman natin yang kayabe king pamanalangin. Lalong-lalo na, king milyari kaya king kikatang mumunang pamamasa. Nung pekrendaman tayong mumunang pamamasa atamo, comedisin niya. Makatulaya. Bakit? Kasi, reng amelakita, ila po, may kigera la kareng grupo ng Moises. At niyang makigera la, Moises, sinabi na kang Josue, makipaggera ka nga na. At Moises, menik yaking bundok at may nalangin. At mga nanyang may nalangin ni Moises, manalangin niyang makatasagamat. May nalangin niyang magumpisang ganingaldo hanggang kapitangang bengi. Makatasgamat, kasakit kilikili. Kaya po tapong makatasagamat ni Moises ng malilyari, sasambot na rin Israelita. Pero tang mapagal bibababaya gamat. At ninong sasambot, reng amelekita. Nanong gewada po di Aaron, ampoy hur, kinang walang bato. At kay bat, tekarando reng gamat ng Moises. At kay bat, telande gamat ni Moises, bang kanita, baba, hanggang ila, sumambot la. Kaya kasanting na po nite, meton yung gesture,
nung makananutang manalangin, ne, in partnership. Actually, kimpong kaya katamo pong misa, ne, potang manalangin tamong ikpami. Iti panalangin niyang partnership. Dati niya nga lapang COVID, wala pang sakit, bitatalnanan tamon makatastagamat potang manalangin tamong ikpami. Pero ngayon pabawal na ning sensya. Potang magkasakit tamo. Kaya nung lalawin tamo po, impong pamanalangin kasanting na. Potang abe-abe tang manalangin. Kaya ning kay tandamdaman tamo among, panalangin niyo ko po. O kaya, sister, panalangin mo kami. Brother, abe mo kami king kang intensyon. Ito po masanting yung gesture of praying in partnership. Ne? Na papakit na ning ginuke katamo bilang simbolo ng prayer power. Kay bat persistence in prayer. Perseverance in prayer. Itang matyaga. Ating ko pa pong tiyaga. Ne? Lalong-lalo na, kingke katang pamanalangin. Den tao ngayon nila, nung tiyaga Burida, tambing dangakwa, ingkarelang pamangailangan. Ne? Makanano tapang mag-persevere, kingke katang pamanalangin. Baloy po, ing metong pong masanting ay stress reliever, yapin niyang panalangin. Ne? Kaya kasi potang itamo, stressful tamo nang kunan nyo. Cellphone. Potang kimpa mag-cellphone, wakit bepay tang kapate mo, mas lalo kang may stress. Kaya kimpa mag-cellphone mo, wakit mo yung balitang malilyari, lalong-lalo yung corruption, lalo kang may stress. Tamo po, manalangin para i-distress tayong kikatang sarili. Ako po, wag yang mali. Tapong kumipatudtod. Bali po ng pampatudtod ko. Magkera ko, kung nang kay Rosario ko, tsaka ko manalangin. At ako balo, may patudtod na ako pala. Ne? Kaya po rin alawang tao. Tapong ila, stress la, nang gagawan da. Mag-yoga la. Nag-mag-yoga kay ni Ketty. O kaya, atin lang meditation group. Ne? Balang ma-distress. Kasanting ng kikatang kaduang pamamasa. San Pablo, iya po, stress siya naman. Bakit? Makakulong matwaya. Kay ba't manaya yang patendane? At inang death sentence. Bakit? Wala ning maya pabalitang panaral na. Kaya sinulat siya kang Timoteo, nga na kang Timoteo. Timoteo nga na, mo sana kalingwan nga na panaral me ing maya pabalita. Uli nga ng panaral me nga na makapanawon niya man yan o makapanawon. Panaral me nga na at me pabren mi bata kinggamat hanggang maksula kini. Me sana papabren na ika akit me ing amano ning Gino na ila mi panaralya at manasbuk ka at mga mano ka kareng tao. Nga na. Kaya nung lalawin tamo po, impong meto nga masanting ay stress reliever. Yapin ning amano ning Gino. Potang itamo, matyaga tamo pong manalangin. At katlo, na itamo po, maging persistent tamo king katamong pamanalangin. At nanong buri ng sabyan ng persistence prayer, yapiritang manalangin tamong alang patugot. Ikay po, manalangan ko pangalang patugot. Kabang ngening panahon ngeni, akwa mo naman ing gana-gana at the tip of your finger. Pindutan niya mo ing kang cellphone, pindutan niya mo ing kang computer, akwa mo na. Ne? Nakamuntaking mall. Pindutan mo yung
kekang computer. O kaya, potang mag-research ka, kaya nakamunta king library at mamasa. Pindutan niya mo ing artificial intelligence. Ibinangan ke kaimburi mo. Kailangan may pa yung Diyos. Bang kanita, alakang patugot manalangin. Kaya nung lalawin tamo po, kingkatang ebanghelyo, akit tamo, ini pong byuda, epe patugot, menyad sao kening hukum. Wa, epe patugot, ne, yang give up, hanggang ining hukum, yang give up kening babayi. Kaya po potang manalangin tamo. Aliwa mo itangita mo manyad sa aking Diyos. Nune potang manalangin tamo. Pasik na nga nakatamo ning Ginu. King ke katamong kasalpantayanan. Kaya nga nang sinabi king last part ning ke katamong gospel. Dapat potang panyatang ning anak ning tao. Manakit siya kayang taong manalig kiti kaya. Kiti king yato. Ngayon nga dongay ti atimpong canonization ceremony king Rome. Nanong ba rin ang sabihan ng canonical canonization ceremony. Atin lapong ipasyag asan tungining aldongay ti king Roma. At ninoy ti yapin niya po Bartolo Longo. At ninoy Bartolo Longo ngay ti meto niya pong third order ng Saint Dominic. Meto niya pong lawyer, karing king Naples, Italy, at siya po mikiabi kitang meto nga kultu, spiritualism. At siya po may-ordain niya bilang metong asatanic priest. Tin palang makanyan kanita, paring satanas. Oh. At iya po, dakalya gewang eusto king Biena, hanggang iya penyong paneing Diyos. Kaya tang uling gewa ng aita, iya po alayang karatunan king Biena, alayang kapayapan. Uling pating demonyo, iya po, gugulwanan Kaya nanong gewa po yung tao nga iti, mintay king meto nga pari, metong yung Dominican priest. At kay bat, gana ning pari kaya, manalangin kang Santo Rosario. At ita, gewa na hanggang iya may konbertiya. Nalo pa yung gewa na making champion of the Purya at may natagan niyang meto nga congregation daring madre. At iti po lapindetang Dominican Sisters of Our Lady of Pompeii. At atintamo pong metong congregation Anticareti, king Mabalacat, king Mabiga, atin lang eskwela. Baluya po itang Our Lady of Pompeii School. Papunta Mawake. Iyapin lapuret ang madre karin. At iya po, menigo braya, bitmong kasalpantayanan, uling king kayang pamanalangin king Santo Rosario. Kaya iti po, metong yung successful story of prayer power. Biruyo, satanic prisya, ngeni, santuya. Kaya po, nung lalawin tamo po, yapin iting panalangin Karing kakatangkayang panalangin, dadanasan tamo itang prayer power. Potang itamo, we pray in partnership, we pray in perseverance, we pray in persistence, at yapin iti, imbri ng sabihan, ning pamanalangin, alang patugot at eta masisira. Pasyag tayong kikatamong kasalpantayanan. Itangan po, sasalpantaya Sasalpantaya ko. ko, king Diyos, ipang may pain tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong nga ginutam. Pengagli kingupayan ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariam Birhem, linasa lalam ng upayan Poncio Pilato, mi paking krus, metet mikutkut, dinipa mete, king katlungaldo, sinubliang mebiem, pepay tasya banwa makluklukwa na ning Diyos, sigpang may paing tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bamu kong karing mabiem, pong mga mate, sasalpantaya ko, kimbanal na Espiritu,
kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisa makdarin santo, kin pang patawad daring kasalanan, kin pang sublirang miering mete, at kin bialangangga. Amen. Manalangin tangining mitmong si kananalub, antimoy nga adwana ning kikatamong Ginong Yesus, king adongini, at nga tamo pong subabi. Ginoo, pakiramdaman ming kay kang balayan, itangan po. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ginu, manakit ka sanang kasalpantayanan king yato. Ipagkalub mo karing kaya kang misyonero, ing sikan mikalat king ebanghelyo anting mayap a balita. Makapanahon man o alay, ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ban manakit kang kabyasnan busal mi, iyalbog me ing kaya kang balayan, king mensahe ning ebanghelyo, at king sarili mong biye. Ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ban manakit kang lugod pusal mi, ibiye mo king kaya kang iglesia, ing maragul a kapag malasakitan, karing kalulu at karing mayna. Ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ban manakit kang katuliran busal mi, ibalik mo ing karapatan ding kaya kang kakaluguran, amani gapu kaya ka, aldot bengi. At dinan mo kami namang tetagan, dapat kaniti. Ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ban manakit kang kapanaligan busal mi, saupan mo laring mangailangan at siralog at miyayangat karing matara keka. Ipanalangin mi keka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ban akit mo ing kekyang sarili at subusal ding kakaluguran mo. Gawan mo rin kaya kaming komunidad, santungan ning kasalpantayanan, ning pamerakayan at pamisan metong. Ipanalangin mi keka o Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Abetala po ka rin katang panalangin, din katamong lectors, commentators, charismatic community, king kapasalamatan at kay Donanda de Richard na Yumal, limpa agapitoong, king kapaldananda, king special intention ng Krisa Kis de Vera, king Adonang Kibaitan, para king pong Kaladwada, Jose Roman, Senior Junior Antonio Luminada, Juanita Leandra, Nelson Victor, Romeo Rodolfo, Maria Dominic Teres, Demetrio Maria, Clarita, Ampoy Josepina, panalangin tala, King Ginu. Ginoo, pakiramdaman ming kaya kang balayan. Diwan tamo pungin ni kaya katamong sariling kapagnasan. O Ginong Yesus, papanatilyan mo king tapat, king mitmong tiwala, king kaya kaming panalangin, uling baluming pakiramdaman mo king potang manyawad kami kaya, king kapamilatan mo, uling ikay Ginu manggaman, king alanganga. Amen. Amen.
Purihin Diyos mo ito. Kuwayang tinapi ng biye. Purihin Diyos ka po. Purihin Diyos mo ito. Sila para kami kawangin naman. Daing Diyos kapilan, uling tiyaning kekang kayapan. Lipuya, 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 ing Diyos kapilan. Amen. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon, matanggapya, harapan ng Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuit tindaong karenggamat mo, king ikapurit kaligayan ng kayang lagyo, king kakatamong kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananasanang detingay na yang pangmi, yatad da kay kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibira kay kami, ing kalayan sumuyo kay ka, kapamilatan daring bemi, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabeya kay kayo. At kaya ka ang Kita tinubing, syulareng pusuyo, makatas no king ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. dapat at matuli ding pasalamatan na kang paratit numan karino ikpa Diyos sa langanga, lubos mayupaya. Inyang mikasala lareng kay kang anak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo kay kakapamilataning daya mong mapaminto at king upaya ng Banal na Espiritu. Tinipon mo rin kay kang anak king kay kang Santa Iglesia, bang baging metong la, ikpa antimono makanano kayong metong, ika ing bugtong mga anak at Espiritu Santo. Ulinita, kambering sa Blancoro, ringangiles ka rin king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Anal ka o ginumit, muyaing banwamit, muyaing yatu, kingke kang ligaya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Wanya'y daratang, king lagyuning Ginoon, wanya'y daratang, king lagyuning Ginoon, wanya. O sana, king kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, papagbanalan mula, retingayin king gambuning Espiritu mo,
bang para kay kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayam idawon ko sang loob king pamailas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyene kareng kayang disipulos at nga na, kuanan niya iti, ikayong anat ka na niya, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaneng kalis at pasabayang pasalamat keka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunang niya iti kayong anat minum ko kaniti, tingkalisin ka na kundaya, hindaya ning bayo talang hanggang tipa na mibububara kay kayo at para ka rin isablang tao, bangketa, mipatawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ang kakanan miya, iting tinape, potang miminum kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami yang papasyag, hanggang aking datang ka, king kekang ligaya, hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Niyang iniganakan mi o ikpa, ing kamatay at pamay nibli ng mebi ng anak mo, daraw mi, keka, iting tinapi ning biyang po ing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka, papagkumbabaming pagamuamo, na kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu, ganakan meoik pa, isang iglesia makalaganap king meto yato, bang mingandapi king lugod, Kambenang Leo na kaya kaming Papa, i Florentino, yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman de kapatad ming pepainaon at manenay sabling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawon mo kami ngang karapat dapat magkamit king bilang hangga, bang kaya benang Maria, ing Birhening Duning Diyos, kambenang San Jose, akay ang esposo, kambering isablang apostol, ang pore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kikang anak. King kapamilata ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngini po manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, kareng amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpamingat banwa, misambay niya'y lagyo mo, datang ke kami, kayarian mo,
mi pamintuan niyang loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niyang loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami ding salami ke anting pamamatawad mi karing kikasala ke kami emuke ipay Saul king tukso none ikabusking marok. Kabus mo kami o ginuki sa blang marok, malikod mo yung pagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasaupaning kikang pakalulu, parati kang mikabos yung kasalanan, at midigtas sa blang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Yariyan ating kayupayan, ating ligaya manggaman, kingalanang O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostoling kapayapan, lalakuan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyaw kaya kayo, sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nelawan ming kasalpantayan nanin kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, amilalako, king salana, king yato. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ing kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singapuna naning kordero. Ginoo, Ginoy kung matampantanggap ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo,
dala nakatangan sana, king be alanganga. Amen. Amen. Katawa ng Kristo. Katawa ng Kristo. Katawa ng Kristo. Amen. Katawa ng Kristo.
Talakad kayo po. Manalangin tamo, o Ginoo, mananasanang, king Eucharistia, sa panakisanang manatiling tapat keka, king kaming panalangin, iturumi sana kaya kaming dalan painturo king be alanganga, ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklok tamo po sa guli, bang ipresenta tala, rempong kikatamong kayantabe, next week ta na mag-second collection. Tita Clara sinim ba? Panta. So, atentamo po sa nag-scheduled. Second collection ngini para sa karing kakatamo pong biktima na ni ngayon. Gawan ta na mo po next week. At ngini po ipresenta tala, karing kakatamo pong lay collaborators, karing kakatamo pong parokya, karing kakatang PPC, PFC, ang popo ring manimuna king 90th founding anniversary ng kakatamo pong parokya. O sangkaya pong yan kakatang secretary, Sister Lyric, Bangkanita, rin pong kakatang certificates. So, ang pong ring lagyu. Tintalistahan lagyu, Sister. Okay po. Sige po. Ibietala po rin ang karela pong pastoral o appointment. Okay po. Siya na kumetong Rose. Ati relistahan na kanyan din tao. Atin relistahan. Okay po. Basag kayo po, ining karela pong pastoral assignment, the Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Holy Cross Parish, Apang Bato, Angeles City. 2, yung pagkakatamong lay collaborator or yung pagkakatamong coordinator. By the virtue of jurisdiction, competence conferred upon me by church law in accord with our parish pastoral council constitution and bylaws in response to our pastoral needs of the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument duly appointing you, good self, as itapong karelang position of the Holy Cross Parish, Sapang Bato. Your appointment stands effective today, October 19, 2025 to October 19, 2028, unless otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. Signed by Reverend Father Emigao, Parish Priest, Miss of Sister Lyric Garcia, PPC Secretary, and Brother Manuel Garcia, PPC Coordinator. So, santala pa mo po rin ang kakatamong PPC members. Okay, panimuna na pong Brother Manny. Brother Manuel Kay Bat Garcia. Kanita, rin pong kikatang PFC, kay Bat ding manimuna, king katamong 90th founding anniversary. Brother Manuel Garcia, Sister Mary Grace Villenda, okay na pa. Brother Peter Nogoy, PPC Treasurer. Ayan. Sister Helen L. Garcia, PPC Auditor. Sister Myra C. Rodolfo, PPC Ministry on Liturgy. Sister Liza V. Malyare, PPC Ministry on Formation. Sister Helen C. Ponce, PPC Ministry on Service. Brother Alexander C. Cortez, PPC Ministry on Service. And last but not the least, Sis Corazon M. Garcia, PPC BEC. Ausan ko lang po ngayon rin kayong Parish Finance Council. Brother Jeffrey F. Ponce, Coordinator. Sister Thea Clarice S. Balinas, Auditor.
Brother Johnny M. Garcia, member. Sister Johanna D. Villa, member. Sis Lisa V. Malyare, member. Sister Lisa V. Malyare. Opo, dyan. And Sister Myra Razon, member. Sister Agustina B. Bautista, member. Sister Winsel E. Lansangan, member. And Brother Jonathan B. Ramos, member. Ausantala po ngayon rin pong members ng 90th founding anniversary ng Holy Cross Parish. Brother Nicolas T. Capulong, PhD, Chairman. Sis Lynn V. Lansangan, member. Brother Jesse M. Balinas, member. Sister Elvira S. Balinas, member. Sister Michelle Q. de la Cruz, member. Sister Lucia S. Haresco, member. Sister Corazon M. Garcia, member. Sister Janet M. Castro, member. Sister Helen L. Garcia, member. Sister Agustina B. Bautista, member. Brother Jonathan B. Ramos, member. Sister Sharina M. Rason, member. Brother Alfredo P. Ferrer, member. Brother Jeffrey F. Ponce, member. Brother Johnny M. Garcia, member. And lastly, Sis Paula Marie O. Garcia, member. Ilapin po rin rin kakatamo pong maging officers, kayan tabi po, king kakatamo pong pastoral work, king kakatamo pong parokya, rin kakatamong PPC officers, coordinators la po, ela po presidente, ela po tatalan power, noon maging servant la, servant leaders, na rin kakatamong parokya, na po, mamunay pa nga servant da, ay la po maging leader. Yung PFC, tamo po, Pastoral Finance Council, ang po rin kaya katamong 90th founding anniversary officers. Marap kayo po, Kenny, maya kayong mabless. Talakad la po, ring sabla, bang panalangin tala po, ring kaya katamo pong lay collaborators, kaya katamo pong Santa Iglesia, kini Holy Cross Parish. Panalangin tamo. Paigpaming at syubanwa, pinili mo kayong maging pakamalan mong balayan at tinipon mong maging mapamye kilub na ning parokya. Ikatula mo la ring sablaming pamagmalasakit, pamaglugod at pamanyuyu, kingkekeng pamanyamba, karaptan na natamano. Ipabal mo karening kaya kaming kapatad abisang sumuyo, king kaya kaming parokya, rin kaya kaming PPC officers, PFC officers, ang poing na 90th founding anniversary, na rin kaya kaming parokya, at ipaintulot mong ikatula mo la. Ang tabayanan mo ing karelang pangimot, king sala ning kaya kang espiritu, at saupan mong magobra para king kaya kang ikarangal, at ikaligaya, parang king kasaplala ng kabilugan mong balayan, ikpapapurian miyang lagyo mo, manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Pasibayo po, maraplake kayo. Bangkanita, ipanatada, ingkerang kasayuan, king kakatamong Santa Iglesia, kini pong Holy Cross Parish. Palakpakan tala po bilang tanda ng Karel, kaya karitamo pong pamananggap Karela. At thank you very much po. Pwede tayo na pong lukluk. Lukluk ko po sa guli at tausan tayo po ni Sir Nick Bangkanita. Sabiano kaya katamo ring activities. Sir, for 2 months, sir? Ring activities tamo for 2 months para king kaya katamong 90th founding anniversary. May natagan tala pong CWL, king katang parokya. Thank you very much po at ang may respond. Kay ba't po, atinta pa pong metong devotional organization, king Holy Face Crusaders, at dakal na larin po, ring bisang makyabe, king Holy Face. Kaya reta pa pong bisang makyabe, retan taong mapangadi, mirina nala naman pong seminar kanyan. Sir? Maya pa abak ng Diyos po kaya katamungan. Ipresenta ko po kaya kayo adwa pa mo pong bulan ng Oktubre at Nobyembre. Deni pong makatalagang activities, magumpisala pong October, ang gana po king July, king kakatamong celebration para king kakatamong 90th founding anniversary of our Holy Cross Parish. Ngayon pong bulan na ng Oktubre, apit po din ng makatuki, data pong mayari na, kuno po sa Sambitlan. There will be recommissioning of the Family Rosary Crusade. Panimuna na pong Sister Cora Garcia with Living Rosary. Banganita po, ibalik tamo po yung pamangadi, kinausa tapo po kanita, Black Rosary. Dito pong manimunang coordinator, nung medyo lumano po rin imahina ng kakatamong Birhen, sabihan niyo po kanako, banganita po, mantong kumparalan, apelatan tala po. Pero, ibalik niyo po kay niretang lumatamong images. Kadwa ho, panimuna niya po ng principal na ng high school, Brother Abdon Aguilar, in logo contest for the 90th Holy Cross Parish anniversary. Banganita po atin tamong giya o direksyon nung nano ingawan tamo king anniversary tamo po. Atin tamo naman pong Marian exhibit. Ita pong Marian exhibit, yung images na ning Birhen Maria, nung buriyo la pong Saglawayan o Lawen. Panimuna niya pong Brother Ian Mejia, kaya lang po sila po king Chapel 3, kaya po king Holy Child Chapel. Kaya pong bisang makapunta at lawan nyo laho, bang kanita po mas lumalamin devotion tamo king Birhen Maria. Uling panahon na po ning October, atin tamo pong Living Rosary, panimuna na pong Sister Paula Garcia. At king October 22, happy niya pong maganapit king Aldona ning Miercles. Kaya rin na po na ning pamagrosaryo, may kaprosesyon po king October 26. Prosesyon tayo pong imahin na ning Santo Rosario. Panangkat miyaman naman po ita, banganita po makapangadi tamong kabeyabe. Kapito po, atin tamo pong balang Sabado, ing Rosario king Kalsada. Panimundaban po rin kay katamong kayanakan, pota pong akakitsino pong lilimbon, nung alam mo rin pong gagawan, tukita mo po sana Karela. Atin mo naman pong desenaryo at nobena para karing maldang kaladwa. Apanin mo nanda ring apostolado na ning panalangin. Bagumpisa po keng October 23, iti po siyam ya pong aldo, hanggang po ketang November 1. Atin tamo pong tradisyon, impamanggoso, panimunanan po rin kakatamong coordinators, may gumpisaya po niyang October 15. Deta po rin kakatamong aktibitatis para kembula na ning Oktobre. Para kimbula na po ning November pambu po, ang Kenmia po ing Arian, Mika Parade of Saints. Panimunanan po rin YTK, sabi niya po nga mong in Parade of Saints, karen pong Santos at Santas.
Ali po ring Santo Niño, ali po ing Birhen Maria. Nun mayabaya po among na. Pera mo po ing Santo Niño ratang related kan Jesus. Parade of the Saints, costume po kareng anak. Ang po siguro kareng makatumong na. Nung pwede la po. Kenya pong first Sunday of November. That is November 2. Ne po, kareng tala po deng anak. At din kaya katamong members na ni Children of Mary, may ka-induction la po and imposition of the Miraculous Medal na magawa po kay November 27 ketaking chapel po ketaking Miller State. Dito po ng ating anak pang babae na buriyo la pong ipalub, makipag-coordinate na mo po kang Sister Grace, banta po dahil la rin kaya nakantamong makiabeking COMI. Lastly, para kimbulan na po ning November, Mika Christ the King celebration tamo po, panimunan na rin Adorasyon Nocturna Pilipina, ang pong kaya katamong EMCH, kanya pong November 23. At Mika 6 p.m. Mass tamo po, tapos atin tamo pong prosesyon na ning Santissimo Sacramento. Bayo po ing misa kay November 23, hindi po pa nagkatbiya po kareng sabla, magumpisa pong alas 3 hanggang alas 5, bayo misa, mika exposition niya po ing kakatamong Santissimo Sacramento. Banta po man niya tamong pakalulu, kapatawaran, king malalyari king kakatamong bansa. Panagkat miya pong maigpit kaya kayo, in kaya kayong pamandalo, king exposition na ng Santissimo Sacramento, king November 23, alas 3 na po ning kapanapon, hanggang pong alas 5, at mayari po nita tintambo pong misa at prosesyon ng Blessed Sacrament. Dakal pong salamat. Tapos po, deni po ngaliwa, ikabit mila po ken tarpaulin, banta po akit sila pa po rin aliwatamong aktibitates angga po king July na ning katamong selebrasyon. Maya payabak po pasabay ng Diyos kay katamongan. Thank you very much po. Dakal ta activities ng katang parokya, dakal salamat. Karen pong manimuna, kaniti pong dakal aktibidades na gawan tamo, pangkanita yung parokya tamo, ya po sumulong ya, ne, mas malawakan. Ampo po sumulong ya king kasalpantayanan ng po king kabanalan. Metong pakaring isipan tamo sir, yapin itang collaboration dereng youth ministry tamo ampo reng kabataang barangay. Gusto yapin kabataang barangay. Ne? Bangkanita po, ting activities, mo po king kilubning parokya, king obra, aliwa mo po karenganak pisamban, doon ay agigantala naman din nga nakamakalwal, lalong-lalo na po king barangay. Kita mo pong simpleng activities tamo, mamalis king dalan siguro, napakita mo po ing pisamban, mo kining king kilub, doon yung pisamban mo naman itang makalwal, rening sablang taong sasakupan tamo. So, ita pong president na ning katamo pong SK, po, siguro po minsan na yado, kumbiranda kayo, pang makipagkwentuhan kami kaya kayo para kareni pong pambiyabe tamo king barangay ang poing kasalpantayanan kining Holy Cross. Talakat tamo po. Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka Bendisyonan na antimuli. kayo ng Diyos sa may payang tutuingig pa, ang poing anak, ang poing banal Espiritu, Amen. ing misa, midaw ne metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya payabak po kaya kayungan. May payabak po ako. Okay, ren po kaya katamo pong officers, sila pamama ko para king picture taking tamo po. Muna la rin PPC, PFC, ang poing founding anniversary committee tamo.